Lurus Kawitir. Mangke lurus ayapan bakti guru piduke lurus Kawitir. Kenging ngawagan semeton sane sampun kesudi utawi kecakdet sane pacang memulut ide betara utawi prawalenan ide mangde kejeroan tunas bang lukakan pacang ayat ngaturang sembah bangu bakti doangin bakti ring ajang sampun preside keputus antuk Ratu Prade. Nabi Astana dane puniki memang renjabe sapunika. Nah pitekat penanda mungkin puniki sampun menjantan kepicu pemargi sampun puput pemargine labda karya niki tiang ide ring jerone sareng sami kramo sapun api untuk memelihara mungkin ya Bang Deti betul-betul bisa kita Nabi Astana hormati, bisa kita tempatkan karena
yang tengah nih kan aneh nak katang iraga mantan-mantan sira nih mata ketan nge makanya pelihara nih kan sapu napi atuk mangde tengah puniki betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Nah makin ya tak makin usan merpo puniki kepijet itu dumon risampune kepijet itu malah jebos jere mangku jadi ngundengang Sekagung ya ngundengang Sekagung miliki dengan ajang itu betare No.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kira mungkin sampeyan balik jeroane peten kosa iki. Tidak mas yang kamu serang sami, ngiring sama kali jabut tengah. Sampeyan sami kejeroan begini.